guys, turabaramukije turabahaye ikaze kuri Degoro TV. Amahoro y'Imana abane namwe, turabakorera cyane abari mu bibazo bitandukanye, bihangane, Imana irahari irababona. Nawe unezerewe wishimye, nawe ubabaye kandi kwishima mu kirenze, nawe unezerewe Ndiyo. Kwishima mu kirundi mubwira nange kubasigura nyine kwishima n'ubwirasi kwishima mu kirundi ni ukunezerwa. Yes. unezerewe mu mwami nawe ufise ibibazo bitandukanye, usenge uko ijambo ry'Imana ritubwira, wowe ubabaye usenge. Uno munsi bamwe murabona imbere ya screen yacu ko hariho umutumirwa w'iteka, umutumirwa udasanzwe, jewe uri inyuma ya kamera bamwita uri imbere zacu, nawe agiye kutwibwira atwidondora. Tumenyereye bakora ari abantu abangahe, ariko kandi kubw'impamvu zimwe n'izindi byaraye ngombwa ko bagaragara imbere za kamera zacu. Turabahaye ikaze. Amahoro y'Imana abane namwe inshuti zacu, turabegereje cyane kuri Degoro TV. Ni umunsi mwiza, tuzindutse twumva inyoni ziririmba, abantu turabona bari ko baraja ku kazi, abandi no kuri ikirere ni cyiza, tuzindutse ari amahoro. Hariho abo mutabona iruhande yacu twahora dukorana, uno munsi ntibyakunze, bamwe baragwaje, abandi turi kumwe. Hari abandi bagiye ku ruhande, ariko tumeze neza n'amahoro. Turashima Imana ikomeje kutuzigama, kuba turiho n'ubuntu bw'Imana, kuba turiho n'umugambi w'Imana. Kaze rero, kaze tubwira abantu bashasha bakoranye kuri kayo ko bakurikirana channel, bakande kuri ka kantu bita subscribe cyangwa s'abone mu gifaransa, kugira ngo murabona mu biganiro byayo sinanizi kuvuga subscribe, ariko ishuri kwiga ni byiza, bantwaye ahantu baranyigisha basubirishamo cyane, ubu ndazi kuvuga subscribe. Iyo mwagize neza, ndabashimiye, muragahorana Imana. za skin zacu bagisanzwe bimenyereye, ariko kandi muribaze ko ufite abakunzi bashasha. Abakunzi bashasha bibaza kwiga paparitse ushaka kugenda. Nitwa Manirakiza Thierry, ni inshuti yanyu, ni inshuti y'abadukurikirana bose cyane, n'abataradukurikirana bose ni inshuti yanyu. Hari umuntu yavuze ati twebwe mu muryango wacu turakomeye, ati umuryango wanyu abakomeye ni bande? Acatangura baravuga ati aya mabara bahese mubona nayo wacu, n'ibyo bitaro mubona nivyo wacu, ziranotse ni wacu, ubatunzi bose avuga ngo nabi wabo, rirya soko mubona ryo kwa Siyoni ryo umuryango wacu. Ibintu byose babona ati hajya perezida n'uwo muryango wa hafi cyane. Uwo muntu, abantu bose beza, abantu bose batunze, abantu bose bameze neza, ibyiza byose ni iby'iwabo. Rero natwe abantu beza nk'abo murabacu cyane, muri abantu bacu cyane. Turabanezerewe kuko bamaze kwivuga, turabakunda cyane mu nkoramutima zacu. Ibikorwa mugenda mudukorera turabibashira by'inama mutima yacu, amashimwe isaha yo kumenywa, ahubwo turazirikana ibikorwa mudukorera cyane rwose. Ariko nk'uko ubona umuntu ashobora gufata
urutoki rwe ntiruremerwe, akavuga ati jyewe runo rutoki rwanjye ndarutegetse nugire partage izi video z'aba bene data bifuza ko ibiganiro bakora bigera kure bimenyekana bigafasha abantu benshi, imitima ya benshi igafashwa. Reka ino video ndayishyira kuri stati bazoze barayikurikirana abantu bamererwe neza, ibintu bibe byiza. Hari umuntu urutoki rukaremerwa akumva agira sonde agire partage akumva urutoki rubaye pararize rupimye nk'itoni ibintu gala sonde like jene bikamunanira no kuri kose bikamunanira kwandika agakomantere adushigikire kakano kameze ngo aka kandi ndeko nanira atari umuntu byananiye wasanze yarananiwe. Ariko muri abantu bacu abadukurikirana muri benshi cyane, batwandikira mukadutera intege, abandika muri commentaire, no kuri muri abantu beza ntawo bagaya, uwo bagaye bagayitse cyane, no kuri turabashimiye cyane. Yego murakoze cyane, nyagushimira Imana uziko umuntu muganira akamenya ikibazo cy'Imana. Aha none n'umwe cyangwa babiri nje ndasenga kweli umukristo. Yego genda umukristo. None umukristo ni iki kuri wewe? Kuba umukristo kuri jewe n'amahitamo nagize nk'uko abandi bahisemo kuba abamizirima, abandi bahitamo kuba ababudiste, abandi bahitamo je nagize amahitamo numva umutima wanje n'ibyumviro byanje numva yuko nuba umukristo, kuko hari ibyo nari nabonye mu bakristo, hanyuma nanje Imana iragendera umutima wanje ukomeze siko nahoze, Imana impagakiza, hanyuma mpitamo kuba umukristo biba ubuzima bwanje. Yego ntabwo uri umunyedini ni umukristo. Kuba umunyedini no kuba umukristo biratandukanye cyane. Njye nahisemo kuba umukristo. Ibintu biranga umukristo ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, akamuha ubuzima bwiwe. Icya kabiri, mu bikorwa nubwo yogira ibikorwa bikamugora ugasanga yazimiye, yakoze ibyo atategerezwa gukora, acagaruka ku Mana akavuga ati Mana nacumuye, nakoze ibidakwiriye, mbabarire, kandi nabo nabikoreye bambabarire, nipfuza ko mba uko ushaka ko mba, ko Imana ishaka kuba, uko amahame ya Gikristo avuga, ukamera uko ku munsi nama nipfuza kumera neza, nama nipfuza ko mera uko Kristo ashaka. Yes. Sinazavuga umunyedini nako nyine ameze. Umunyedini yubahiriza byagizwe imico n'imigenzo y'idini, ashaka abavuye kuniga umuntu ntasiba gusenga, araza akaterana akumva anezerewe idini ryiwe kitava mu idini hanyuma akaba mu idini gusa, ariko muri we ntahinduke. Yego umukristo n'uwahindutse, yemeye guhinduka akamera uko Kristo ashaka. mugabo hari abantu bakubwira ngo jewe narahise ndakura cyane papa na mama bakishywa mare ndabandanya n'urwo rugendo kugeza umwene mu mbona cyitwa icyaha kuba cyatubwira uyu nk'ubu aba yarakijijwe umuntu ameze avuga akavugira mu muryango ukijijwe. Hari n'abantu batavuka mu miryango ikijijwe, abantu
b'intungane niko tuvuga mu Kirundi, abantu b'intungane, abantu utazokumva yanduranije n'abandi, utazokumva yatukanye, uzosanga afite urupfasoni ku kazi akora umubwiye na nabi, ari abantu bari sage, bafite sagesse iri ndemanwa. Ugasanga abantu n'umuryango mwiza, n'abantu b'abanyamahoro bifura. Yes, hari abantu bifura, ni ukuri tumubona mu bintu bibi, tuzomubona yaborewe, ugasanga ntuzomubona ariko aragwana, ntuzomubona ariko agirira imigambi mibi abandi, ntuzomubona mu bikorwa bibi. Ni ukuri akagira n'umutima mwiza, abonye ukenye ushonje akakubera umugwaza mwiza. Ni ukuri hari abantu beza, hari abagwaza beza. Umuntu uzobona uzomutura ishida ati ni ukuri jewe nabuze amahera y'inzu, akakubwira ati humura humura, akira amafaranga agenda uriho inzu. Uzomubwira ngo abana banje baragwaye, ati yo ewe reka ndaguha ikiro c'isukari, uwo ni umugwaza mwiza. Ugasanga abana bawe, umwana yamenya amakuru ko umwana wawe yatoye ikibazo cyo kuza muri kaminuza cyangwa cyo kuja mu mashuri yisumbuye, ukamubwira akumva ayo makuru ati yo mbega kwa naka hari inkuru nziza nk'iyo kweri byagenze neza, ati reka dufatikanye kunezero n'umwana ndamuriye umwaka wose w'ishuri. Ubu ni umugwaza mwiza, akamenya abantu, akamenya iby'Imana yamuhaye ko adakwiye kuvyisangiza wenyine, ahubwo akwiye kuba umuntu mwiza no ku bandi. Rero bene aba ari umugwaza mwiza, afasha abababaye, akamera nk'uko. Hari abantu bameze uko bitavuye ku bukristo cyangwa ku bw'isilamu cyangwa ku budiste cyangwa ku kindi kintu cyose, umuntu akabifuruka. Umuntu w'imico myiza. Aho rero tubica bisigura ko ari umukristo, tubica bisigura ko ari umukristo. Kuba umukristo ni igikorwa gifatiye ku kwizera. Ibyo ukora byose ukabikora kubwo guhesha icubahiro Kristo, ni igikorwa cya worship, cyo guhimbaza Imana biciye mu byo ukora. Ibyo ukora ntiwihimbaze wewe, ntaba ari ku bwawe ubikoze, inyifato yawe ntuyifate ku bwawe. Niyo mpamvu iyo dukoze amakosa dusaba imbabazi Imana, kuko ni nk'uko wowe ufise umuntu ukunda cyane, uwo muntu kubwo kumukunda cyane ugasanga hari ikintu wakoze atari cyiza, ukavuga ngo nakoze ikintu kandi wowe ukimenya, ni ukuri wobabara, umbabarire utaranakimenya. Ni ukuvuga ngo ubukristo cyangwa kuba umukristo, ibyo dukora byose tubikora ku bwa Kristo. Pawulo yaravuze ngo si ku bwanje ndiho, ariko ndiho ku bwa Kristo. Yes. Murakoze cyane ko turinjiranye kuvuga ijambo ry'Imana. Ahari kino gitondo bibanye n'amashyaka twahuye nayo, nibaza ko Imana yashimye ko tuvugira. Ego. Imana yashimye ko tuvugira ijambo ry'Imana. Hari icyo sinzi, hari icyo Imana yabashatse gutumizamo. Yes, hari icyo Imana yashatse, hari icyo Imana yashatse. Bakunze bacu ibyuma byatubangamiye cyane, tumaze amasaha menshi none birakunze. Imana ishimwe. Ego. Reka tubwire umutumirwa wacu mu bakora umukozi w'Imana, si ariko hari umuntu ufite ikibazo, umuntu yasangije ikibazo cyiwe. Ni abantu bubakanye, abantu bubakanye bamaze imyaka 8 bubakanye, umugore n'umugabo bafite abana 3. Abo bantu baciye mu bintu bigoye, ibintu bibi tutarenze tugenda kuvugira n'ibindi, ariko bahura badakijije. Umuhungu yihenze ku mukobwa ko akijijwe, n'umukobwa yihenda ku muhungu ko akijijwe. Abo bantu babanaho, bahura, za ngeso zabo zirahura, nyine zirakubitana gutya. Niba nabo bapagani babiri bahuye, cyarabagwana, cyarabagirana nabi. Abo bantu bamenye ngo
mwebwe ko muza mugeze ubutumwa kure ubutunzi bwo muri abakunzi bacu ni umukunzi wacu nawe mwotugira inama kutenzewe ko ndumva umudamu ko numva ko nuhambira gutya ibintu ntagenda nawe bana ngasiga mbamutanga ko ndumva nohera uburyo mu ncamake afite umwana mutoya umubebe w'amezi 9 kuko ndumva nawe namusiga nkamusigira papa we none uwo muntu kandi hari abantu bameze bityo babangamiye hano hanze umuntu wisanzuye aratubwira tugira akababaro kiwe ariko hano hanze hari abantu benshi hari n'igitangaje yambwiye cyane ubwoba cyane gutekereza noba nawe bagisha inama n'abo bakozi bacu yavuze ngo iyo myaka tumaranye maze imyaka ishika kuri 4 turara mu byumba bitandukanye n'umugabo wanjye kandi tubana hagera igihe washaka akaba ariho anyereka rwa rukundo reka rwita urukundo bazi ariko nyuma yaho njye sinsubire kuvuga abo bantu bubahanira iki umukozi w'Imana birababaje cyane uno munsi imiryango ifite ingorane nyinshi cyane aho ingo satani agenda zitera zisambuka imiryango abana bagakurira mu ngorane n'ibikomere abana bagakurira mu bikomere nk'ibyo bakaba babaye cyane ariko biracyashoboka ko ibintu bihinduka biracyashoboka cyane ngiye kwishura ngiye kubafasha nkanje ariko nagomba ndababwire ngo komantere zanyu baraza kuziraba n'abanywanyi bacu cyane badukurikirana cyane batubwiye ko bafashwa n'ibiganiro byacu rero namwe turabasaba ngo mukurikirane kino kintu neza murashaka kubaha impanuro murashaka kubafasha aba bantu ntibasubira kubakana urugo rwabo rukarema umugore agasubira mu cyumba n'umugabo agasubira mu cyumba kuko ubu nyine ibyumba barimwo n'ibyumba bitemewe n'amategeko n'ibyumba n'ibyumba bamwe bari mu by'abashitsi kandi se bandi by'abana no kuri ibyumba barimo si byabo twagomba tubasabe mu bafashe basubire mu byumba byemewe mu byumba basezeranye kubanamo aba bantu ntibamerewe neza